Pas da gan Roberts. Jordan Davies rhan mae Franklin ar y middle cwrt Cosby. Nath ni ôl i Franklin. So gyfle fe mae'r Cei Connah ar y blaen. Dylai fwy dig taro targed o leia. Harry Franklin. Symudiad slick gan y tîm cartra. Franklin yn tynnu ergyd i bio bostyn dde. Davies ar ôl gwaith da gan Hogan. Franklin rwan. Franklin ar ergyd. Unwaith eto syth at y golwr. Dim yn gollwng hynna. Fod ti'n ergyd rymus oedd hi syth ato fo. Franklin yn gwrth ymosod. Rhyddhau Jordan Davies di cefn i Oli Shannon. Davies yn y cwrt Cosby yn un ôl. Teg at Franklin. O, sut yn y ddiar. Di heb sgorio. Yfanna. Gwrth ymosodiad chwym gan Franklin i gychwyn. Rhyddhau Jordan Davies. Wrthyn ni'n ôl yn berffaith i frasgam i gyd ymosodwr. Daran oedd hi dros y trawst. Davies rwan, opsiynau yn sgwar. Un di Franklin sy'n lledu'r chwarae i Declan Poole yr eilydd. Poole, groesiad. Mae'n ddifn iawn tuag at Jordan Davies. Gath i ben iddi gynta. Disgyn i Josh Williams. Gyfle fe mae Franklin, mae dros ben y golwr a dros ben y trawst. Dwi'n i'n mysod yn cam sefyll neu beidio. Ail gyfle uraidd i Franklin. Oedd yn anoddach na'r gynta. 8 munud o'r 90 yn weddill. Williams ar gig cryd. Tuag at y postyn bell a Berman ar beniad. Neu fod ymlaen mae o. O enillodd o gig cryd. Cyfalla dylai wedi sgorio fanna. I thought we were really good. I thought we were excellent from probably our box until 12 yards out from goal. I thought it was an excellent performance. Two obviously massively contrasting styles of play. We've got the ball down, tried to play. We've had large large territory in possession in the game, but it doesn't count for anything if you don't put the ball in the back of the net. You're obviously one of the best in the business at it, and if we'd have had, taken our chances today, we probably could have won the game quite comfortably. You know what? I didn't think there was much in the game, to be fair. I mean, considering the resources that they have and they train 3 nights a week, I don't think there was much between the two teams. We'd love to train 3 nights a week, but unfortunately we don't have the resource to do that. So for a team that trains once a week against a team that trains 3 times a week, I don't think you could tell the difference, to be honest. Jack, chydig bach fwy o funudau ar y cae i chdi heno, ys ti fwynhau? Do, gres. Diolch i Gibor rili roi fi ar am yr munud ola na'r gêm. Ddylwn ni wneud y well yn y box, ond gael chances a mae'n anodd yn y lig yma. Yndi, mae'n anodd a chdi nath ennill y gig crydd eiliadau ar ôl dod ymlaen ac ofyn chwdig eiliadau wedyn, bron iawn chdi sgoriodd y gol gyntaf yn Ynghyngor Cymru? Ie, eisiau gwneud be'n eisiau, di bod eithaf fi, pan sydd ar, just wneud beth ti'n gallu mynd rhwng pobl paid oedd yn ofyn, cymryd pobl ar. So dyna eisiau gwneud a nath o bron iawn dod i chance i ni ennill y gêm, ond dyna sy'n digwydd yn y gêm fel yma.